Kaunti ya Kiambu ni kwa muciĩ gwa President Uhuru Kenyatta uria nowe mutongoria wa kiama kia Jubilee. Thutha wa kurwo ni giturwa kia ubunge kia Juja, mari na mwihoko munene wa kuhura maithori mao na kuiyukia giturwa kia ubunge gia Kiambaa na kia MCA ward-ini ya Muguga githurano-ini kinini kiria kirariirio tariki 15 mweri-ini wa Mugwanja. No mihango-ini ya gutwarithia kambeini cia muhoraniri wa Jubilee guku Kiambaa Kariri Njama ni kuonekete ngurani iguru ria uria maundu marakinyanirio na muno thutha wa atongoria anene kiama-ini giki gwikinyia Kiambaa muthia-ini wa kiumia. As they are organizing the campaign for both Kiambaa and Muguga, we better be coordinated because we are having different command centers. We saw it yesterday. Somebody decides who is going to talk and who is not going to talk. We want to have one command center, and you cannot exclude governor from that command center. Miario ya mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya bururi Amos Kimunya ihanite ta cumbe kironda-ini kiria kiri Jubilee. Atongoria kiama-ini giki mari hamwe na governor James Nyoro makiyumiria kuregana nayo. Mwakunengera Kariri wa Njamari ni no gakikakirora andu a Kiambaa ona bilioni icio murerwo ci barabara-ini. I would want to reiterate a statement that was made yesterday, which is very unfortunate, that unless people go a particular direction, that the money will be taken away from them. That is personal view. So watu ya Kiambaa, I know they will make a decision and give us the Jubilee candidate. We went there yesterday. We can see the mood. But they are not going to be subjected to threats. Direda kweruta na kuruta pate ya Jubilee muno makiria kuma handu haria tureragwo ati kwina umwe witu araugire acio magiaga guthura mwemba wa Jubilee ati matigatwarirwo maendeleo. Rorai mutongoria wa bururi nituwe aria matarugamire nake acio mena ku mwena wa lake no ungirora maendeleo maria matwarirwo ni maendeleo manene muno. Koguo andu a Kiambaa ndiramuhoya mutikathikiririe propaganda iyo. Tutigaritie mieri 14 guthie githurano-ini kinene kia mwaka wa 2012. Maundu maya ni marekira ciuria iguru ria kwihanda kwa Jubilee na muno ni gukorwo atongoria amwe kiama-ini giki ni manireire king'ang'a-ini matigakorwo thiini wa nyumba ino. Ile agreement tulikuwa nayo ya Jubilee inakwisha mwisho wa mwaka huu. So the bus is coming back. Jubilee ni mpango wa kando tulikuwa naye. Hakuweza kukua bibi vizuri. Sasa tunarudi kwa bibi tena kwa basi ile ilikuwako. Sasa kumekuwa na misukosuko kwa chama yenu ya Jubilee na wasikilie huruma. Pole sana. Mmekuwa na shida yenu. Na hiyo pengine imeleta shida katika kuonekana kwa ile kazi ambayo Uhuru Kenyatta ameifanya. Na amefanya kazi nyingi sana. Hara tuhetetie mutohere. Nyondo gutire mundu takoragwo na kaundu ungikorwo uhetetie. No tikuga ati riu ni tute party na tute mwerekeo witu. Maya magithie na mbere mutongoria wa Jubilee President Uhuru Kenyatta anaoneka guthie na mbere na mihango yake guku nake munini wake William Ruto uria nowe munini wake kiama-ini giki akioneka gwikirira ukuria wa kiama kia UDA mari hamwe na arumiriri ake. Ngiribotera Inooro TV ri tore kwani wa Ngui wa Mwangi.